Zamenik šefa Ruskog saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev, govoreći o mogućnosti napada na vojne baze NATO-a, rekao je da se u slučaju eskalacije ne može isključiti ni jedan scenario. Što se tiče konkretnih vojnih objekata, baza u bilo kojoj od država, ukoliko se sukob bude razvijao po scenariju eskalacije, ništa se ne može isključiti jer su države članice NATO-a zapravo u potpunosti uključene u ovaj sukob, rekao Medvedev, i tako odgovorio na pitanje o tome da li su mogući napadi na vojna čvorišta u Rumuniji i Poljskoj u slučaju novih napada iz Ukrajine. On je posavjetovao Sjedinjene države da se ne prave previše pametni dok razmatraju nuklearne pretnje Rusije, već da se prisete o svojoj upotrebi istog u Japanu i da se tim povodom izvine Japancima. U istoriji čovečanstva samo je jedna država koristila nuklearno oružje, Sjedinjene Američke Države. Zato neka se ne prave pametni kada govore o pretnji koju predstavlja Rusija, već neka se sete svojih pretnji i izvine Japancima, rekao je Medvedev.